pullo je te jure non la ki pate mo loko ko pullo parce que ala limana ko men nasi andi ko be noddirta ko limana ko an hakkunde Allah si a welama si benni ya wolu secret be jonne mbudi be ajabay parce que ko ala confiance ayeyi famille ma on fo ayeyi famille ma on fo kombo holto ma on buhuda do holto pate mo loko est-ce qu'il y a encore pullo est-ce qu'il y a encore neddo taw ko neddo hanki dara asaga taldi en fait mbatulari rewbe idara mo haymon rentuma da jodi don takko Mariama ida woni à l'aise ko copine Mariama on ko copine mon non nani c'est pas notre copain de c'est votre copine ça patemolo ko sonnare tuma tefu don ha luggi wo on taway o ko bi joni ko bisexuel jo mo yidi worbe mo yidi rewbe o patemolo ko jo ko min hala nyon dum ni mi olaksi fabe yimbe goddo yo wonu gorko wona kare ma dum wona debbo wona kare kono a sendindirta ɗum kayiɗa ɗum wono haalaji mosa faminkino kañum no ɗumani ko zéro jo o ari kadi o mankiti kadi famille makko respect de la même façon encore sabu ko feƴƴata fi lanɗo wujjuɗo wari yimɓe jooɗi mo faminkino hay ndin sa ɗum concerne alankoji wona taw jokka lanɗo ma goɗɗum go mais koko faminkini kon o epi moyna yimɓe no haala lanka internet waɗa piiji goo ko baybe nangali ma be buttima be duwa ma nangude be buttina ma muradu mo yursabuna ateddina ma obe ma be mo teddina ma obe mun ko mo duwa nange do buttine be sofina bobi di ngadi wulakati ko dum bal do ma wadde pate mo loko hersini hore ma be nguli ma di mi wonnobe hande be dabba e jati be walla ma ko zero parce que no di gorko go burando ma be nguma e bibbe ma be a hulali repetugol dum kadi mi woni be nguli ma din ko alansara on ko e 4 heures du matin jula tam suba ko jula mo e geedi be wayli tadna ma on piji gon ton ko accanede ko sifadi butteriji gorko déjà ko numbe hebanta be nguli didi tati oko ko sonnabe tato hawti suudu goton jombi dido ko dum mi yata a wonu gorko heko ko dagi kon ko fandi wo sa nyami a nyam ko harmi kon ko jandi o ko jandon tigara e sokki ma dekko wonu dimo kala hege no ware hege warete adu adu tudade kure fi ma yugo la famille ma on bawo ko be yeyata fi 100 000 fi 200 000 la wol go sta wolde wolira dengal go ara nay pular wolta mi yotoma wola e hala ma kan ko ngandi kon no wolta me nay pular dabbu hala go wola sifa mano mettala andi haranano ko mi sanji ko hakku ne ngalla mi arante mi wolante do walaji be ananta me ko fitu yo Allah ju sabu parce que mi fuddike monago kono woni sifa be fulbe sifa be yimbe yeyi totobe ko en fait ko yeyi totobe ko yeyi do hore mum ko o hayiwda mo ande ko yeyi totodo ni ono buri be rewbe be annanda hore ma be bortoto be wona ka vitre je ko yeyi totodo ni quoi hay nanda jalede makko de nganda yo ni bi yeyitade worbe taw holo sifa be goy be no mari gorko go mo be noddata côté be na bobo anko no jatigi anko ammi di sa selila mi maye ara ko gorko be no mari be onon do holi sifa ndi gordi gorko arowo wada bêtise mo la na do man dan dawre ma mo riski perdugol famille makko fo o yiltito kadi warta woli ta même bêtise o ko fi tuba jonara bibbe makko ben kadi ara vraiment wajon hakkille de ngara dula si hakkille mabbe de no dudi tumbe nay baba fuddike terayude goy artuka leñ ben fuddike hersugol ka yasi goy artuka leñ be nguli makko din kadi siko frère rewbe be nodda e paate mo mabbe be joddina ben na paate o innana ben na eme den hersude gorebe amen e nodda e be men téléphone jigoy menen kadi ko men rewbe ala ni men jasinde ala ni men fandinde ala ni men wadde to sokum onon rewbe ndara be lambe foske on jaba e modi mon wada sifa dum on jabata onon kadi ko to mon jabata wada dum be mon biro mon en fait min tigi hara ko be ngangini lan dum wela tala